Ki te tai toke rau, e ki ana te iwi kāinga o te kai kohe kai te whakangongotia tonutia rātau i te korenga o ngā haumitanga kāwanatanga e kite ana ki reira. Ki hai ki tā te ratonga hauora āiwi e mōhio ana te iwi kāinga o te kai kohe a te oranga mō rātau ko te mea kē, me whakao ko te tangata kia rātau. Kaya Irina Smith, tēnei pūrongo. Te kai kohe, manawa o ngā puhi. Kua whakatōpū mai ki te āwhina i a rātau anō, i nā hei tā rātau, he taone tēnei kua kore e whai hua nui i te kāwanatanga. We have also gone into the front line to really connect with whānaus and engage so that they know they've got somewhere to come to. And believing in what we're doing is a good thing. Hei tā te tumu o te hauora o ngā puhi, ko te raru ke ka hore o rātou whakaaro mō ngā kaupapa whakaora, e tino whai tau tuko ana. I think there should be more investment into manufacturing in our area because we have the buildings and we have the land to develop manufacturing. Mōhio tonu a Peter Wilcox I te ua ki te whiwhi mahi, mōna he mauhere o mua. Just an opportunity that I was given to start working for Te Hauora. Otherwise, jobs up here are hard to come by. There's a lot of seasonal work, but that only lasts for 3 months, and then you're back on doing the same thing you were doing. Whetū te kaumā toru ōrau o te hunga kāinga nei o kaikohe he Māori. Engari, ko te āwangawanga nui mo te hauora o ngā puhi, ko te toru te kaumā toru ōrau o te hunga taiohi, kei raro I te rua te kautau, te pakeke. Yeah, there's really nothing for the youth up here that's plain and simple. I mean, there's not even holiday programs really. So they just wander around the streets till late at night getting up to no good. The kids are hanging around the streets and they're riding their bikes on the main road, but ends up being a hassle for the people that are driving. Yeah, we've only got the park here where they all go hang out. Pērā ki te nuinga o te motu hei tā rātau ko ngā take whare me ngā take kore mahi me aro nui ake e te kāwanatanga hou. A lot of courses up here, but I really don't see those courses going anywhere. I know a lot of fellas that have set those courses, passed them, and they're still doing pretty much nothing in Kaikohe because there's not much opportunity. So yeah, in order to have those skills, you've got to have somewhere to use them. Too much people moving home and there's no houses for them, yeah, from other places, you know, especially with the COVID. It's not. We're really good people. We're a good community and we know everybody's kids and know each other. And yeah, it's not fair that we're getting a bad reputation. What I do know is the people who live in Kaikohe love Kaikohe. Nā tērā aroha ka kaha tonu te hapori ki te hiki ake I a rātou anō. Irina Smith, Te Karere.